Srbija je zemlja svetskih šampiona u kuglanju. Kuglaši iz Padine nisu šampioni, ali umeju da naprave šampionsku atmosferu. Ovako je bilo nedavno u kuglani na lokalnom derbiju između Padine i Kovačice. Ovde na lokalu ovakvi derbiji nam donose, što bi se reklo, život. Jedno je živjeti negde u urbanoj sredini gde imate sve, a drugo je živjeti negde na periferiji ili negde u zabačenom mestu. Više je to druženje, ali je veliki žar borbe da se nešto osvoji, da se nekoga pobedi i sve se svodi na taj, s jedne strane taj takmičarski duh, a s druge strane više je to druženje, to seosko. Kuglaški klub Dolina iz Padine takmiči se u prvoj ligi Srbije, grupa Vojvodina. Kuglaši imaju mušku i žensku ekipu. U Padini se igra i fudbal, pa je za ljubitelje sporta vikend u ovom banatskom selu uvek uzbudljiv. Kuglaški klub Dolina iz Padine je osnovan 1966. godine. Punih 59 godina, znači bez prestanka se klub takmiči. Znači, u bivšoj Jugoslaviji, u Saveznoj Republici Jugoslaviji, zajednici Srbije, Crne Gore i sada od osamostaljenja do sad, znači nikad nije prestojao sa ni onim teškim vremenima, nikad nije prestao sa takmičenjem. Jedino se nije takmičilo za vreme bombardovanja. Kuglanje na 9 čunjeva, za razliku od američkog koje ima 10, se uglavnom igra u Evropi. U finalu na svetskom prvenstvu u Mađarskoj ove godine Srbija je pobedila reprezentaciju Nemačke. Na posljednjih 9 prvenstava Srbija je osvojila 7 titula i 2 puta je bila treća. Sad ove godine smo imali Željko Jakab je nastupao za seniorsku reprezentaciju Srbije. Prvenstvo je odigrano u Mađarskoj u Sekeš-Fehervaru, gde je Srbija bila prvak sveta, gde je on igrao nekoliko minuta u tom finalu. Htio bih da vam naglasim, što vi ne znate, gde se to kuglanje manje propagira, da je od osamostaljenja Srbije Srbija sa svetskih i evropskih odličja donela najviše medalja. I to treba uvek da se ponavlja. I da je najbolji svetski kuglaš već zadnjih godina Zavarko Vilmoš iz Bečeja. Inače, majka mu je iz naše opštine, iz Debeljače. I još nešto htio bih da vam kažem, da mala opština kao što je Kovačica ima 3 kluba, 3 kuglaška kluba, 6 ekipa. Ja mislim da to nema nigde u Srbiji. Padina se nalazi u opštini Kovačica na jugu Banata i ovde se komšije uglavnom pozdravljaju na slovačkom jeziku. Slovaci su se ovde doselili još početkom 19. veka i danas čine većinsko stanovništvo. Svi koji dođu u Padinu, svi su otišli sa dobrim utiscima. Naši Slovaci puno godina nisu ni znali da mi ovde postojimo. Padina je naseljena 1806. godine. Prema tamo jednom popisu iz krajem 80-ih, to smo učili u gimnaziji, je bilo nepunih 80.000 Slovaka u celoj tada bivšoj Jugoslaviji, znači uglavnom je to Vojvodina i ima nešto malo Slovaka u Hrvatskoj, u Iloku. Prema podacima sa posljednjeg popisa, u Srbiji danas živi nešto više od 42.000 pripadnika slovačke nacionalne manjine. Najviše ih je u opštinama Bački Petrovac i Kovačica, gde čine većinu stanovništva. Slovaci su došli 1806.
prvih 40 porodica, a za 3 godine su daljih 60 porodica došli, 809. i 10. I to su došli, po toj austro-ugarskim zakonima, moralo je da bude 100 porodica iste vere i iste nacije da bi dobili od Beča, Budimpešte, da bi dobili pravo na školu i pravo na crkvu. I onda je država platila učitelja i popa. Tako da ja sam 7. koljeno ovdje rođeno, od onog prvog što je došlo. Moja deca su 8, moji unuci 9, a imam praunuka 10. koljeno. Sad se rađaju 10. generacija Slovaka u Padini. Kada su Slovaci naselili Padinu, najveći problem im je predstavljao nedostatak vode. Zato je 1911. godine iskopan najdublji bunar u Banatu. Zove se Šajbenov bunar, dubok je 36 metara i danas predstavlja turističku atrakciju. Mi smo na ivici Deliblatske peščare, na uzvišenju. I tu je voda ispod nas, ovdje je 40 metara voda, a ako preko Padine ide jedna dolina, tu i tamo je 30 metara voda. I do te vode se moglo doći specijalnim sposobom, pomoću konja. Austro-Ugarska je prve bunare iskopala, to je iz Beča, Budipešte bilo, da ne bi ljudi razišli se iz ovih prostora. Jedna kuća u Padini ima zanimljivu istoriju. Sagrađena je 1927. godine i bila je dom bogatog seoskog domaćina Jana Masarika. Sredinom prošlog veka Masarikovi su se odselili u Slovačku, pa je kuća ostala prazna skoro 7 decenija. Kuću je nedavno kupila porodica Svakov, renovirali su je i pretvorili u izložbeni prostor. Zamislili smo tako, ali sama kuća po sebi je već jedno veliko umetničko delo, arhitektonsko, koje nije iz ovog savremenog doba i odiše tom starinom koju nosi u sebi, jer takve i tepeci i sve ovo okolo što vidite već se ne pravi sada u savremenim kućama. I same te slike na zidovima što su tu, to je spojeno sa tom kulturom i tradicijom i ovih slika što one reprezentuju tu tradiciju i kulturu naših života Slovaka. A ovako oslikane kuće, to su mogle samo jako bogate porodice da priušte sebi i da pokažu to bogatstvo da bi svi vidjeli da su imućni, da ne rade džabe, da ulažu svoje pare u ovakve neke zidove. To uvek je bilo tako. A ko nije imao ni zavaljkove, onda je žena sama sa metlicom u boju pa napravila tačkice po zidu. Isto je i sa krpom tako se radilo, ali kada je došlo do ovakvog, kao što vidite u ovoj sobi, to je bila veoma imućna porodica. U Masarikovom domu je nedavno održana izložba naivnih slikara iz Padine i Kovačice. Kuća je ovog leta posle renoviranja otvorila svoja vrata za posetioce i do sada je ovde već održano nekoliko kulturno-umetničkih programa. Danas je izložba slikara iz Padine. To su slikari koji prave slike različitih tema, ali najviše poslova, na primjer seoskih poslova ili nekih običaja reprezentuju na slikama. To su i naivni slikari, ali tu su i slikari iz Padine koji se bave tom slikarstvom. Kod nas sad ima izložba slikara koji su ušli u UNESCO. Pa slikari iz Padine i iz Kovačice su se upisali u UNESCO i to nam je onako velika čast.
Kovačičko naivno slikarstvo, prepoznatljivo po svojim prikazima svakodnevnog života, upisano je 2024. godine na UNESCO listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Slikari poput Martina Jonaša i Zuzane Halupove izlagali su širom sveta i njihove slike se danas nalaze u mnogim poznatim galerijama. Ima puno slikara u Padini i u Kovačici ima, ali i Padinci. I moglo bi da se napravi tako te tradicionalne večeri nekih starih običaja, na primjer, da se to ne zaboravi, na primjer i u ovom našem dvorištu sve je kao od nekih starih vremena, pa bi mogli da se naprave neka kulturna dešavanja kako je nekad bilo. U Padini danas deluje nekoliko umetničkih udruženja koja rade na očuvanju i promociji slovačke tradicije i kulture. Postoji udruženje, zove se SMET, to je žeć u prevodu. Udruženje je osnovano pre 15 godina, 2010. Nekoliko nas koji smo već onda po par godina slikali, smo se sastali i napravili smo ovo udruženje žeć. 15 godina funkcioniše, svaku godinu napravimo izložbu slika u Padini. Uvek je izložba jako posećena, kao i sad vidit ćete i ova. Ona je jubilarna 15. izložba. Tako da udruženje SMET, to je žeć, to je na slovačkom u muškom rodu, to udruženje izraslo u takvog 15-godišnjeg tinejdžera koji zna šta hoće, a šta hoće to i postiže. Ja slikam od detinjstva. Inače, da vam kažem, ja sam rođena Padinka i rodila sam se baš u ovoj ulici gde je ovaj Masarikov dvor. Inače, živim u Kovačici, a od malena moji roditelji su bili obični paori i nikad mi nisu rekli da ne crtam, ne slikam. Rekli su mi uvijek da sam od malena prstićem po prašini, pošto je ovdje bila velika prašina, da sam već onda crtala i uključivala i drugu decu. Dok se druga deca igrali drugim igračkama, onda ja sam uvijek nešto stvarala, da li po prašini ili negdje. Ako sam našla neke boje, oslikavala sam zidove po dvorištu. Kad je bilo hladno, oslikala sam sva stakla na prozorima i tako dalje. Slovačke sobe su bili oslikane raznim bojama. To dete u koljevci, kad počelo da gleda okolo, gledalo te boje, valjda to ulazilo polako u gene. Etno koljevka slovačka, da li ste imali prilike da vidi, bila je oslikana sa tulipanima i ružama i to dete kad je videlo oko sebe te boje, onda slovačka nošnja, kao na ovoj Zuski pored vas što je u raznim bojama. Ja tako mislim, zato toliko slikara u Padini i u Kovačici, to je ušlo u gene sve te boje. Najviše volim da slikam, da se zapamti ono što sam ja preživjela, znači iz mog detinjstva što pamtim, jer nisu bili toliki novci, niti bilo je dosta siromaštva, ali bilo je puno ljubavi. Nije bila ona električna mašina kad pošaljete smajli, svi su veseli. Ne. Onda se lice u lice, pričali puno, družili se, tako je bilo nekada na selu i uvek pamtim samo puno ljubavi. Želim da utkam što više ljubavi u te moje slike, sve ono kako je nekada bilo. I ovo nikad nisu bile pločice, nije bila nikakva podloga, bila je zemlja koja se farbala sa glinom, guska je sedela ispod stola, sve onako kako vidite. Na furuni je bio testo za hleb, furuna preteča parnog grejanja, uvek je bilo toplo u sobi, čisto. Ovako je šivena ova svečana. Naprimjer, ide se u crkvu, na izložbe, na svadbe i tako dalje. Ali uglavnom ovo je
Slovačka narodna nošnja u kojoj ja putujem avionom bez problema. Ne smijem da stavim u kofer jer onda nema mjesta za drugo. A pre još starije žene, kad su bili tamo, kad su se doselili u međuvremenu, onda se nosilo jako puno podsuknji, kako je koja bila bogata, a najbogatija je nosila da bude ovako ko kišobran, da joj moraju na crkvi otvoriti oba dvoje vrata. Onda je bila bogata devojka, dobro mogla da se uda i tako. Mi se uglavnom na selu svi poznajemo. I pop poznaje svakoga, zna maltene šta je za nedeljni ručak. Tako da svi u zajedništvu živimo i pomažemo. Nema da pozoveš komšija dođi da mi pomogneš. Kad vidi komšija da nekom treba pomoć, odmah ako ima vremena onda će da pomogne drugi komšija. Tako između sebe. Tako da svi se poznajemo. Atmosferom, igrom sam zadovoljan, navijanjem svima. Vidite po tabeli da je samo nekoliko čunjeva prevagnulo. Izgubili smo maltene nerešeno za jedan čunj, a pobedu za nekoliko čunjeva.